ita ta fika lana Oscar Makam a hlamusela ku beef yi sukela kwihi, beef yi tise ku yini. Ni bilema va poso va nga jila address, va teka papila va ri yisa Xirindi. So papila i risimu ra Oscar Makam, la ta tsala papila ni ri rhumela kaya le Nhlapi ni komba na vaakatiko na le khorhweni ni va hlayela na vaakatiko. Loko mi heta mi ri yisa ka xaka ra mina mi ya n'wi byela ku ri a ni chuhangi. So his line here was very stupid because ite loko mi heta mi ri yisa ka xaka ra mina mi ya n'wi byela ku ri a ni chuhangi. Swi tsandze mhani vo lo kota ku tshikisa vele hayi ku yimbelela a yiminyana. Iphikizana la ku wina yini hi ku CR7 na Messi va phikizanela ti goals na ti ai Ballon d'Or. Oscar Makam i Ballon d'Or ne u nga byeriwa ku na master of pronunciation i Ballon d'Or, yes. In that World Cup I think leswi swi vulavulaka la now Selma Makam will say the same thing. Go listen to a song called competition ya tihanci ya ku tinqamba ti phikizana. But Vakhandle Group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuhuseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka. U nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni. Swiyenge swa Vakhandle Group swi katsa leswi: muganga basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand, u kuma tende 100 wa switulu, mobile toilet, basic sound system, tihunyi na 5000 rand. Muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand. Muganga super premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena. Muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand. Loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena. U joyina muganga unveiling benefit, vuxokoxoko byi le ka 064 755 5674 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za. Rhumela rungula eka info@vakhandlegroup.co.za. Vakhandle Group, we are family. twana la loko we u ri fan ya Oscar Makam, just want to check his fan base. I want 100 comments, especially ta Oscar Makam, ta va fan thought Oscar Makam va kara Oscar Makam ni fan Oscar Makam, or you can just comment the word Oscar Makam if you fan Oscar Makam. Ni la ku cheka swin'wanyana loko no kuma 100 ya ti comment ivi 100 ti va ta Oscar Makam, I'll give him some. I'll be happy and I will understand he's a big dog. Xin'wana xa kahle hi Oscar Makam i ku humese album hi nkarhi wun'wana wa kahle ngopfu, nkarhi lowu a ku nga ri na huwa ka Gaza. A peaceful time, man. I tshama swi endla Benny Mayengani a humesa album xi nghena paparani xi nga xi Gazeni. Lowu mi nga tshembi swi ni vutisani Mavona Khoza, Mavona lowa Nqambi. You can search him here, humesa album na ivi xin'wana xi vuya xi come back swa disturb swilo leswi. I had the conversation with him and na admit Abraham show in front of me. So Oscar Makam release album nkarhi loku nga le wihi, nkarhi loku kota ku yingisela album u nga jelangi ku ni la ku ku humeleleni, Gavaza ite yini, Philani ite yini, Masipala ite yini, CMC ite yini, maswisisa ya Papa Rolani njhani. We just listen to the album. Ni yingisela album kahle ivi ni ta yingisela hi ndleve yo analyze. So ni vuye sweswi loko u yingisela tinsimu ta Oscar Makam, Jaimito mai va jaru kula impacha tanu na shiti yemane me amugala ka de chane that medus aku amvokwata yey walava awulavi idazuku yawena yimanemi amukelaka the only channel that matters to watch kama vami. Loko u yingisela tinsimu ta Oscar Makam hinkwato ka album leyi ti twala engaku i tinsimu ta le nkosini, ti yela ku thova, ti yela ku ya chavelela. It's a boring thing to listen to. Each and every song has the same
like ti famba hi same thing pace, like the beat ta ko inga mana ku le ku tirindi ku doro to ti na content ya ko neli ya ku ti ku ita kota ku to na wena munhu vele u fanele u ku ti hi ku i June pheka ti exikoti na album ya kona yo ti congratulations to him ku va a kume number 1 ka album streams ne swa kala swilo leswi swi nga khataleki mhaka yini hi mhaka ku people will say a nga phikizani na munhu okay tinqambi tin'wana ti humesanga sweswi mhaka ti busy ti endla masangu hi mhaka ku go ti va le ku fukameriweni na vasati va vona na vanuna va vona go ti so va busy ngopfu. So my favorite song to the album is Xitumbelelani because of the storytelling. The storytelling is the same, but the way it flows with the story, because look, about story, I think that's always does the same thing. But story va ku byela ku a yi chayanga kahle on this story, like va ku byela from the get go ku leswo ka nga vakelani. Yeah, nama komba ndlele ma he maintain his identity. I want to blame his association a bit. Allow me to talk about anything, man. I'm really live video lesna mark nana data ya mini upload data me vanhu lava tirhaka na Oscar Makam i vanhu lava tirhaka na Deliver Mukubela hi vo va dlaku ti talenta leti. Why? Because vanhu lava the salaried employees i vanhu lava tirhaka kahle, vanhu lava kotaka ku afford miti ya vona, vanhu lava nga dyondzeka by the way, va mention na kwala tingomeni. So hi mani ku byela loko u ta va cheka vanhu lava madokodela kumbe maloyara kumbe matichara, doesn't matter, loko va ta na view yo karhi ka Oscar Makam i teka serious hi mhaka ku vanhu lava i tivaka va dyondzekile ene va hola kahle, va famba hi timovha ta kahle. That's how they kill his career, because you believe them over your talent, you believe them over yourself, man. This is like that's who these people, imagine they even could but they are not good for him, because they will tell him, okay, this is business, yes, it's your talent, but this is business, so this is how you move, and then you put this for this, because there must be some songs that you're going to use for whatever purpose, and those taktoba man, this is but album in gave you inquiry go even me performela van in December karku hi mil badingo mataku crowd you. It can be. You must have the right people that you work with, not people who are misleading you because wanna they pay for 700 for your Spotify, for your DistroKid. I love the art that they did with using different types of baboons there. On Spotify. Look at Oscar. So that's it. So they must advise him, they must push him, they must not be there to pursue their own agendas or fighting other people instead of building the talent that is there. Because let me tell you something, especially executive producer, is the person who owns the masters in most cases, because he's the one who pays for everything. So if there are the executive producers there, I should have checked the curve. The executive producers there, they should help this guy's dream to be realized. You can't be putting so much content and then don't get gigs. Is that one? Go check Simram Wanuna Washkulit and then go listen to Mr. Shketo. I drew a man. Simram Mr. Shketo Leria. Same content, everything. The thing that he mentions, everything is there. Go listen to one who told me is scam. Simram Mr. Shketo Leria U Siwana Uswana EUSS Iwan. Right? Meaning Oscar Makam listens to a lot of Mr. Shketo. But big shout out to him for focusing on his music, man. We appreciate that. In Kuna Simra Mulashwa Nkava. I mean, and I'm Tan Komel, and I'm saying this without fear of contradiction. You went hard to go look for the wife and the mother of his rival. So this skill is kumakasuli Oscar. Why?
Soli can do a song called Makhalanjalo. Haile ya Makoyesha Makhom. Esha Makhalanjalo. I think it's track number 5. Ka Zabosh. Makhalanjalo, you vulavula hi message wa kahle ivi yi nghena hi beef. Xilondza xa rifu ka rirhandzu ra ti-movie track number 8 if I'm not mistaken. Landzela Ndzukano, ku landzela Tindleve to Fa, Xiputsikani, and then ku landzela my favorite ku nga but it's not important. La Kevenya Kapal. Loko ndzi ya risimu ra Xilondza it's a good song and mina ni nga feliwa hi vatswari ni nga ri yingisela ni ri rhandza mara loko u ri yingisela ri na beef xikarhi wanti ku buffalo tshamela ku rilela mani mina lava mani ni ya ka Durban July la mani n'wana loko a rila. Yeah, that's what he was trying to mimic there. But anyways, loko yingisela risimu leri ra Mulahli wa Nkava, it's a title track, ne? And it's a very good song, well messaged, and just to read some lyrics, van'wani vatswari a va swi lavi no vana va vona va huma miti hi vudyela. Imagine munhu a byela mhana wena vudyela njhe ta chaya kahle kwala mara u must say it without fear of contradiction so that tomorrow loko se hi vuya loko ni vuya mhayi va vana ni va kurise ku vava ivi n'wana maseve a fika a kuma swi vupfile. So this line a nga sunguni ku swi tirhisa leswi i zama swi tirhisa ka a very good song ya Oscar Makamu ya ku la a vulavula hi ku loko mi endla vana mi twanananga na vona se sweswi mi fane mi va xanisa mhaka va fane va hlayisa n'wina va tshika swilo swa vona like va nga endli nchumu va dlawela ku va kurisina mi ngo va endlela favor hi ku mi luva tswara. It's those kind of things and va nga ku fambela tin'angeni ku nga humi kaya. So this is like you are trying to insinuate a beef within the family. Phela loko lo phonta swa nghenela emhleketo kambe se ka endleka mhani lo ni endla so mabo like it can trigger your mind looking at young. So you can tell where he was going with that part. He was very personal. He was going very hard on soul. Yeah, like he wanted. You realize go bukutela munhu he didn't go the bonus strike as fun tube. So let me go hit him maybe where he cares. I wanted to say something but imanunza ka swona. So swi kombisa ku evula sole makuri wa Malevi yo rosa alava ku tshama akaya ngala ku huma. Va sungula ku swi tirhisa swilo va tshama va swi tirhisa ka risimu rin'wana ka loko ri 15 ka number 13. So the previous album before last if xilungu xexe xi make sense la ka ita album ya tolweni loko tola ku ri lembe se lo Malevi so lina Malevi man'wana ku tala loko vona Mfenya Brothers the latest ngwana ku munhu loyi a nga na Malevi until loko ku Malevi yo rosa volo va makhoma to ku marhusini kumbe njhani na and what I find it very funny they want him to be out of the yard of his mother so that at the time arikule na mhana problem leyi nga ta va na yona loko se solo arikule na mhana loko wa mhana so va ta khuga kumbe se va hundze emisaveni ta va na problem leyi nga na yona Oscar Makamu xin'wana xin'wana la mhani so he's avoiding that n'wana wa vanhu ku a tshama na mhana a hlayisa mhana ku loko se va hundza emisaveni a nga vuli loko mhana a va kwa ni ta va ni endle lexi endla hinkwaswo va ha ri kwala and vona va xitichi khomo xe va nga ta ku byela ku se no ku yimelela. But anyways you can't tell me I must go out of my family's house ti va xikhoma xa mina ku ni ta afford ku ya aka yindlu ya endleni aka ya mina na right. So yeah van'wani va makele tiyindlu va kha va tshama mitini ya vona va akela vatswari va vona. They are still trying to tell him that wanuna exitandi va se va vula soli wansati wanuna wo omelela la kaya u lava ku pimpa nsati wa yena ka mhani. Hayi mi titwile yin'wexi. Let us go to the bonus track. The bonus track start nyiko vanhu va rhandza bonus track ku tlula tinsimu hinkwato and lexi hlamarisa ku why mi rhandza risimu ra beef ku tlula tinsimu leti va ngo ti na mongo leti ngo ti. So
it tells you about the album. The album does not resonate with them. I ava relate to the album, but I beef because why? Both talabona ebaban labazunda kusoli kumete fenta Oscar. So now they have to side with Oscar. Look, woman would do most of Boban Bazundi. The Kalmaranya Jokalabaya, Solomon come imunwe at the inseta territory at the Yenga, la king of and no rules in the jungle, so he's a king in the jungle. So it and he was in the ring, like he's their last real champion, John Cena. So he comes with that thing. Yakunan nkambi kulukumba ninjini kulu mingelungu kami na nkambi tasuhlokwane na danyi. Wow, nkambi tasuhlokwane from njini kulu na danyi ko manyangazali. Yeah, but it and that person wako I'm above all of you. So okay, Kalmaranya Jokalaba ya nukomele ni basekretary ba mina nyipa ni chavi ungeni Beyonce mina ungeni mina Bands ukuzela solo ko, you know what, ni Oscar na men wanuna ndasikwaza kuyimela magame ungantolobeli anichuwanga ayinyovi like tana yo longa la nyipa ayamahlweni ako nyiko ungeyikubmate maybe kalabaya nyiko ya mina ungeyikhubumeti maybe ka kofina cremora na hangalasa kalaba ya imdlele ngwan Oscar Makam agrees ku kofina cremora abana nyiko ukhubumeti ntinyiko ta bona mari ya mina nyiko kunna yona ningeyikhubumeti. So Solomon kama tinkambi tashi ntaba yimela badumani selete nkambi ikuluku mtinkambi nkambi tashinhlokwane ndadla nyiko. Like he demonstrated that thing yako loko ubifana na mina udipfalela malaki and ndadla nyiko ntaseletela nyiko ya wena loko wa humesa na mina loko wa humesa ni humesa nseletela. So Oscar Makam loko ya minyiko ungeyikhubumeti buti tshama hansi u relax tihloniphi leswaku na mina ta kota ku hlonipha umunhu nkulu swi hala ka the other part, but it's fine. Yeah, so kumbe ni fela xivongo xi ringanaka hi maletere leswaku xi ringana hi maletere a pfula room for interpretation yako hi ku loko a fanele ni fela xivongo swi fanaka na mantwisisa ku vula number 1 i vula ku a hi xaka ra wena a ni munghana wa wena yo fana swivongo, so swi nga endleka loko ni vona u chava ku na ni maybe ni ta ku tekela vuhosi lebyi wo ungo u byona mantwisisa. Se vachayela ku tlula mina, I don't want to put my opinions there because I'll be told that I'm biased, but like in all honestly, even numbers don't lie. You can check the numbers, you can check the gigs, you can check the number of fans or the number of followers everywhere. In terms of music, Oscar Makam comes nowhere closer to Solomon Makam. That's a fact. I'm not going to shy here to tell the truth. Shinongan vatateka senfin xidlodlo vatateka senfin unless to xidlodlo xini, but he's trying to show you ku xidlodlo tateka senfin leyi intlambi masagwati. So no gandlanyisi no konyolola ni faka xigandlo ku ntlambi masagwati la u twisisa lexi endlaka a tshikelela leswi wa swi twa ku Solomon Makam nga tshama a wina award ra ka SABC or any award ra competition. So it remain ntlambi masagwati because I'm recognized and then winning, like ni voter winning. Let's say everything is fair, ang votelini winning angari maga association mankom. So my point there iku vang voterin winning, so ikumsa ko men na show funga ishona I have something to show ku men nkambi wo na yini kuya here. Se iphikizana la ku wina yini hi ku CR7 na Messi va phikizana la ti goals na ti ai Ballon d'Or. Oscar Makam i Ballon d'Or ne nga ndziwa kuna master of pronunciation i Ballon d'Or, yes. In that World Cup I think leswa swi vulavulaka now Solomon Makam will say the same thing. Go listen to a song called
competition ya tihanci ya ku tinqambhi ti phikizana, but ha swi tiva ku va phikizana hi nga swi tivi ku va lwela yini, xikolo lexi va lwelaka xona. Va ri yini ya mahlweni va chayela ku la ku tlula mina. Hey, I just want to repeat this line. Me instrument a ni repeat, so Oscar Makama nga tlanga ti-instruments, so until loko instrument a nga repeat vula yini, but that's what Soli said ya ku ku cinca beat maseve a swi olovi, ku cinca rhythm naswona a swi olovi, ku cinca tune naswona a swi olovi, ku cinca whatever na ku cinca auto tune a swi olovi. So it's the same thing leswiya swa instrument a ni repeat. Mara Soli is one of the person who uses the same rhythm, and is being accused of same beat, same what. I remember loko ta Misava ya Lunya clip, he received a lot of criticisms, so that's what he's trying to say ku uchaya xin'we. So mara Oscar Makama nga chaya ti-instrument, loko lava chayaka ti-instrument va ni cincile ni acha ni dyiwa kun'wana na kun'wana, ni vinya ya le bibeleni ni hanyisa vo tala or something. Mara laka acha i ndlele, but anyways he's trying to prove a point ya ku I everywhere ne, but for me I mean everywhere queen, because everywhere queen, to be quite honest, like that's why I like to defend the Oscar Makama to comment la. So this is now unga comment or hlamula everywhere queen, where are you ule queen ung support or queen where, because defense ta tala ta Oscar Makama talaga mavambi. Let's just say malamlel and a bit of Gyan, because his music is very dull, like but ni blame his associates. Yeah, wow, leswaku ni tlanga every house, kasi un'wana u nga ta byela mina u xirho munhu ka huku wena I swi vulini ka risimu rin'wana ra Nsini Diamond leswi ku munhu nkulu tikombi, respect us, la ku hlonipha vana u ta hloniphiwa, hi ta kota ku hlonipha Soli, hlonipha lavatsongo ka wena. U hanya ku fana Tumani, u khandziya u tlhe u chika leswaku nani u ni khandziya chisikopo u tlhe u nyela xihlovo, leswaku ku nyela xihlovo mani, u khandziya u tlhe u fika u nyela nhloko so like u dele I byela Soli ku wa delela. That's what is trying yo. So loko ngoma leyi ta fika lana Oscar Makama a hlamusela ku beef yi sukela kwihi, beef yi tise ku yini. Ni blema va poso va nga jila address, va teka papila va ri yisa Xirindi. So papila I risimu ra Oscar Makama, la ta tsala papila ni ri rhumela kaya le Nhlavi ni komba na vaakatiko na le khureni ni va hlayela na vaakatiko, loko mi heta mi ri yisa ka xaka ra mina mi ya n'wi byela ku ri a ni chuhangi. So his line here was very stupid, because ite loko mi heta mi ri yisa ka xaka ra mina mi ya n'wi byela ku ri a ni chuhangi, swi tsandze mhani vo lo kota ku tshikisa vele hayi ku yimbelela a yi minyana, mara minyumu swo ni khoma xikungu mpela ni ri xihlangi va mi hanyi ndzi n'wini. So wa swi vulavula ka tinsimu ku mi sungule hi ku ti nyika tinsimu ti nga mfanelangi, mi ti mfanela hi mhaka timbilu ta n'wina, mara loko u yingisela that part ya papila leyi nga ku yimbelela yona la, it tells you ku Oscar Makama realize ku beef yi sungune la, and u nge vuli ku a nga vuli yena Soli Makama, because papila va ri sende kahle entlhaveni. Loko ri fika entlhaveni ku loko mi heta ku ri hlaya mi ri yisa ka xaka ra mina mi ya n'wi byela ku ri a ni chuhangi, leswi a ha swi vulaka na namuntlha loko a nga chuhangi yena. Swi tsandze mhani vo lo kota ku tshikisa vele hayi ku yimbelela a yiminyana. I mani loyi a n'wi tshamaka n'wi byela ku ku yimbelela va n'wi byela swa ku nani loko mi nga ri na nyiko tshika swikoka signature, swintsin'wana swa wena hi chayisi bote wena u tlanga chaka no chayisa hi chayisi swi ku wena wa hi borha makamo go to I think engine yikulu if ani endli mistake, yeah whatever. So
he can't now say aningavuli wena. That's a coward move, because everything that is there is what has been happening. Leswi nga loku humelelini. And kumbe I rifu ra mhani inge ku chaye n'wina. So rifu ra mhani I vito ra risimu ri nga le ka vana va sesi. He used to do series of vana va sesi. Rifu ra mhani is ingoma. So Oscar Makamba still beat her himhaka leswi yena na Solo Makamba nga tlangisa swona album number 1 na number 2 ante ku tile swi helile kwini nyimpi ya vona a va yi hlamuseli maybe ni fanele ni ya gongondzala ka Makamba ni vutisa kasi nyimpi liya ya n'wina na fan ya the album yi ndlise ku yini vandwisisa mara ingaka nyimpi ya vona isukela kwala Oscar Makamba twa ka cheliwe thaka kumbe va ri twa ku tinsimu tin'wana ka famba xitarateni twa ku tichara twa ku na liya ingaka yo instrument ya mina. So it wa refra mani va hi bise swona a fane va chayele marmanwe a fane itwa I fane chaye ndlela ku I outwa I fane chaye wena because I better than leswo nga nchayela swona mabo kumbe namkolota na kumbe I masagwati ni nga teka ka n'wina leswi tigigi ni nga hava nandzu I yini ni byeleni ku n'wina ku nandzu I yini. So ku puma vanhu vuloyi leswiya swa ku we swi tikomeka ku swi tiva ku white gigi ni nga ti ku futhi matsolo yako suka ndaka mina. He is angry, he has anger issues, someone must save him. Niela kwala he's angry, but in entirety these two songs were meant for Soli. He's trying to fight back, which I think is a good thing. You must fight back as a man, but also but in this thing Mozambique, let them compose their own things, man. Mina ni ala kwal ani big rirhandzu ani lavi nchumu ka munhu na hanya vito ra Yesu. Vakhandle Group lowu I ntlawa lowu nga ku heleketaka evuhuseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka. U nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni. Swiyenge swa Vakhandle Group swi katsa leswi: muganga basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand. U kuma tende 100 wa switulu, mobile toilet, basic sound system, tihunyi na 5000 rand. Muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand. Muganga super premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena. Muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena. U joyina muganga unveiling benefit vuxokoxoko byi le ka 064 755 5674 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za. rhumela rungula eka info@vakhandlegroup.co.za. Vakhandle Group, we are family.